Umthandazo wesabatha imini isabatha nayibese kabantu isandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha isihlabelelo senkumbuzo yezulwane senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu
ekhaya lemphefumulo bavele ngazame ezintathu bengazazi zaphunyuka abongishe ngekhetha inkosi yasehlelo ngiyazizolo amen lokho uphele umntana wasala emandeni esendweni ngaphansi kwenkosi Mathosi okhokha khona ekhaya kuthe kuzoba umhla ka-21 kuyo lenyanga ngathi ngilele sibonakalisweni kahlangana inhlangano insizwa le-Tokiri igama layo sinokusebenza ngaphakathi uma ihlangana nendleleni iyangimisa ithi zikali kuthuza konke okusephaketheni kuwe ngithi mina ngizokhuthuze ngoba ngizokwenza ikhuthuzela uthi kufanele kuqedelwe umnikelo wesipholi ngoba isipholi asiphilile njengoba isipholi singaphilile nje angeke kwenzeke ukuthi futhi asikho isipholi singenamawindi bekuyilokho ikhonsi loNkulunkulu inkosi kusenizweni Ukwenze kwami ngisatha ekhaya ngithe bangilele esuku ngibuka ngesihlobo ngithe bangibuya ngiza ekhaya ngahlala njengalezithu ngifana nentombazane ngithe intombazane ingakarathi eyumfana ingakale ngizijabulile izingane ziqonda ngqondo yami ziyahamba ngihamba nazo ingabe ngiqala ngiqhubeke ngihambe ngithe bangifika ngaphezulu singaqona sekhaya ziningi lezingane ziyajabula kuziningi bangayini ngifuna usuku uthe ilanga sengiza la ngaphinde ngihamba nasingane ngafika nazo la egethini la sinafika nazo ngathi ngiyazabo kodwa iyocela ukuthi abantu usize nayo cela uthengise imali usinisizwe amen ngicela uNkulunkulu ngikuthini ngoba ngumntwana owesaba kakhulu kuthe phambi kwekhaya ngacela umndeni wakithi ukuthi size nawo lapha ekhaya lomphefumulo sizonikela izogeza imindeni yakithi seza nabo ekhaya lomphefumulo sabuye sayinisa umnikelo umnikelo wokuqala imbuzi wokuqala ngase kuvela omunye umnikelo wembuzi wesibili sabuya futhi nomndeni sazonikela kuthiya mase kuvela owesithathu base bephela amandla bathi kanti ngozilengayo lezi mbuzi elokhu ilethwa ekhaya ngabona ukuthi benzima wona la mbuzi ukuhamba nabantwana uze lapha abantu abangakhona owesithathu babelindele imlilo utshela wasekumkwethu omunye osegoli uyacela umshumelo wengamisa ukuthi uma inkosi isezweni lakini uyacela ukuthi uhambo umnikelo wembuzi uthathwe lapho inkosi esuke isezweni lakho ngoba yakhona kusezweni lesisuke safana ngacela umkwethu ukuthi ngoba kukude shona akunkosi konke ngaseJudiya ngicela ukuthi umhlanganise umnikelo sihambisene eJudiya washo ukuthi umkwethu wayeseyithathekile le ndawo esikuyona la ekhaya lomphefumulo wathi hayi mkwethu ahlanganisele umnikelo ko-1,000 amsize lapho ekhaya lomphefumulo ngase ngithula ngoba kwesikhathi kube nenkani ngase ngithula seza lapho wathi uma kufika la usuku lonikela ngase ngihlehle ngoba ngase ngangisaba indawo empendulo azoyithola ngoba kwakuthiwa lapha umuntu osuka ezweni elikude kakhulu wathi uma efika la nikela umshumshumela wasethatha umbhobho wayesekhuluma ukuthi bakwethu lapha ngagcisha icala umuntu umeze lapha akube ukuthi usuke ezweni elikude kakhulu mhlawumbe usuwale ku-Cape Town useduze la esho ukuthi ungafika uzohamba no-1,000 ayikho imbuzi ka-1,000 ngase wasehamba isikhathi ngabona ukuthi baphela amandla wasekufika isibonakaliso ukuthi ukwethu ekhaya baphuphe inyosi ukuthi kufanele bezolanda abantu abadala ngase ngithi mina ngenhliziyo ubaba ubeyikhulumele egcina kaze phenduke izinyosi ngase ngikhuluma naye ngathi kwethu ngizocela ungilinda kunembuzi etholakala ngapha eshibhile maseqedi mangizonikela sokusemba lezi mbuzi ukuze sibone ukwenzakalani ngoba kusathulekile ukuthi kuzinyosi kakhomba ukuthi abantu abadala sebeyakhuluma ngambona ukuthi uyacasuka usacavala ucingo emva ucingo ngase ngihamba ngafika ngathenga imbuzi ey'ntathu wathenga imbuzi embili wakhona enye khona ekhaya ngalezi zengiletha lezintathu imbuzi lapha ngase ngatshela ukuthi nembuzi engizoyiletha lapha sebevuma nje kodwa ngiyabona ukuthi umoya yabo isihlubukile ngafika lapha nganikela ngalezi mbuzi kwasedlula isikhathi thena masiboya kuJulayi ngase ngibona ezweni lakithi nomuzi engiwakhile ubaba ngabona amagquma amabili kunabantu abangamanazareth abagcwele lamagquma bagcwele igqume ngapho bakhona umfula phakathi nendawo phinde bazokabakele ngapho bonke bagqoke ingubo ezimhlophe ngase ngibuza ngoba ngabe khona abafundisi abashumela abangana ngobanikani wayesekhulu
wathi ngiyabona ngaseqhamuka enkomo ekhona ekhaya ey'nkabi empofu nembuzi ukhombisa ukuthi mabengena lapha ngizobenzela lesi sithelo lesi wasekhombisa ukuthi okushuthi abamndeni akithi sigezekile njengoba isilapha ekhaya lomphefumulo. Ebese ngiyacela uNkulunkulu ukuthi ngoba into edala ukuthi ngumuntu oyesabayo kakhulu kodwa ngibonile ukuthi uma angazi kushema ngoba ngazi kushema ukuthi ngibonga ngani. Uthe ngolesibili kungena u-23 ngathola ucingo livela ukuthi ingane ibuyisiwe esikoleni isibuyiswe eqande kuletho shumkula futhi ayishiya ngaphandle kwekhaya. Uthe kumele umetatanyiswe bese afike yawo egcekeni. Mayiwa uMaya usebenza esibhedlela usebenza eshore wasegijima wathi ngicela imini ngilethela yona mina ngikhuluma ngoba ngilayini esibhedlela eshore. Wahamba uthe uma ngimfonela uKhalini Embezi umekhala ukuthi nawe ngudokotela. Ngasuka emsebenzini ngacela emsebenzini ngangisakwazi ukuya emsebenzini ngicela ukuthi uNkulunkulu ngangisakwazi emsebenzini ingane ngigulela ingane ayibavuma emsebenzini. Ngasuka lapha ngahamba ekhaya kunemali usesase umfowethu nomdala osegoli. Ngenza lapha ekhaya lomphefumulo ngazocela ukunikela la ukuthi ngigulela ingane. Ngafika lapho ukhumba la ngamcela wathi ayivaliwe ngamcela wathi ngicela ukunikela lento ngiyicela kakhulu. Wavuma nganikela ngasuka ngahamba ngavekuseni ngagibela ngayisho. Uma ngifika ingane ngifike ifaka amadrip ngisuke lapho ngisuke ukuthi emlaleni wami kufika udadewethu ongasekho emhlabeni ethi ingane lena ibuyiswe isihambile emhlabeni ngoba umayo wayesekhala ethi inyawo nezandla sikabantu ngicela ukuthi uNkulunkulu enguthembeke kuze angazi ukuthi ngambona ngathi uvusele ingane esihambile emhlabeni Nkosi kuyinkosi. Yakhetha uyaphezulu lona uguqile umandla wahlongwana eluqunya enkosini yakadumisa yakaduma ongaphansi kwethempeli othambeni umhlumelo umncwane kokheli uMangubane. Mina ngengizisa lokho engikubonile engabona uma ufike mina ngoba ngumuntu okuqala vele njengilapha eThekwini. Ufikile umamina wathi wangathi ukhuluma ngezwi kodwa ngibona wathi tela ngitshelele usibanibani ukuthi ngisho ngegama ngitshelele uMathi ukuthi ngicela ukuthi angilethele imali angilethele imali yokudla kwami. Ngase ngifika lesakade ngafike ngabuza la bangibuza bathi ukuthi tshela imali yokudla futhi ufuna uthenge isimali. Hayi ngase ngiyakudela ngabuya ngathenga isimali ngasiletha lesabathe lipheli lelidlulile. Bese ngifika msiyafika uthi mntanami bese ngilambile sengizacile bengasazi ngifunda ukudla kwabantu. Ngiyabonga mntanami usethi-ke sengibona nobaba ubaba ngikhuleka nje ngisebenza ngoba umuntu engabonani sekabayenzise ukuthi baba akabona ubaba akabonakali nje kodwa nje ekhaya umuntu ongabonile okahamba emhlabeni kanye eNazaretha. Kodwa nje ngicela ngisebenza uthethi wathi mntanami nangu ubaba wakho ubaba uyabhukuza la sengibona nje emhlophe ubaba kwayedaba. Ngase ngicabanga ukuthi uma uqinisile ubaba wakho ngoba efuna uma esontweni wengento ekhona akhe nokuya ukhetha uma ushuda akakangayishiya izinto wathi ubaba kwedakwa ubaba wakho umuntu ebhukuza abantu ngimcele usibusise nezwili. Ngikhetha inkosi yasePheni. Ngiyacela uNkulunkulu aqede uvalo kanye novalo lo khulumayo uNtomfuthi wakaNkomo eMandeni phansi kwenkosi uMathosi nokuhlala ngihlala eQuarry Heights. Ngaluza la ekhaya ngoMeyi ngase kwathi makuJuni ngathenga isimayo kabili ngasiletha la ekhaya ngahamba ngaya ePheni. Mase ngibuye ePheni sengilokhu ngiyisa-ke la ekhaya ngesabathe endlule ngagcina ukuza la ekhaya ngathi mangilala kumsombuluko kuzosa kuLwesibili ngaphupha ngathi ngila ekhaya ngihleli singomama la esihlale khona amasipha phansi kweyihlala sihleli siyigruphu siyakha. Uma ngabe sihleli ngemuva kwabanye omama ngibona uma wami ongasekho emhlabeni uhleli kabuhlungu ukhombisa ukuthi ulambile akabi. Uma semina ngivula isikhala ngizama ukuvula ukuthi ngimvulele isikhala ukuthi ahlala ngene kwabanye omama
adle naye. Uma ngabe ngithi ngiyasivula lesi sikhala omunye umama amadana asivale lesi sikhala amvalele umama. Mase ngiphatheka kabi uthi hawu lo mama ngizama ukumvulela isikhala uma wayesasivala ngoba yini. Base ngiyaphaka ukudla esitsheni esincane ngimphakele uma akumukele akudle lokudla. Mase ngiyavuka ngolesibili ngiphatheke kabi bese ngiyabona ukuthi uma akaphakelwa imindeni le elethelwayo ukudla ngale ngoba thina uma asamletheli ukudla la ekhaya lokhu ngagcina ukuletha amahlandla amabili. Bese ngiyibuza ukuthi ngizokwenza kanjani ngoba nala bengizama khona sekuphelile ayikho imali enginayo. Bese ngithi ngcono ngivuke ngolesibili ngihambe ngize la ekhaya ngizonikela ngithi ngizonikela ngezithukuthuku zami ngoba akukho enginakho ngizosebenza. Ekuzeni kwami la ekhaya ngolesibili ngafika kodwa akukho engikumukelile ngoba hleze kushiwo kuthiwa masingena la ekhaya siyayisimukeliswe imindeni yethu kodwa mina ngimukelanga lutho. Ngicela uShembe ukuthi angiqede umhawu nomongo ngoba ngithe mangifika la ngolesibili ngasebenza ngihamba nomntwana wami omncane. Mangabe ngiqeda ukusebenza sahlala sesohamba sesicela ihlahleni laphana wafika ubabukhuba lo yaye ekhipha amaswidi enika abantwana wabamukeza abantwana wamukeza nowami wabamningi kwase qhamuka omnye umama ucosha lo swidi womntana ngokumningi. Ngaphatheka kabi mina ngase ngithi mina wayi lo mama aqosha uswidi womntwanami nguthathe ngihambe ngikhulume ngize ngifike endlini ngikhulume le ukuthi ungiphathe kabi lo mama. Bese kuthi mangilala ebusuku ngiphinde futhi ngibone siyomama sithi siyocela uswidi kubakhuba aphume nawo babukhuba sithi sicela siphe noma ombili sihleli futhi ngaphansi kwezihlala. Uma ephuma ubabukhuba akazange aphume nalo swidi esiwucelile uphume nesikhwama esincane esinamaphasela phakathi esinozipho. Uma ephuma nazo lezi ikhwama fika simukeze futhi singomama sihleli phansi kwezihlala. Ngimukele nama bamukeze bonke athi mina umukeze ikhwama ezimbili esisodwa sinozipho esisodwa sinawuzipho. Mase mangivula ngibone lesi sinozipho sifana nabo bonke omama siphethe insipho eziwu2 eziwupowder zokwasha ne-sunlight liquid. Mase kuba ne-stay soft lesi ezinye sinama-domestos nama-GP nokunye lesi esingenawuzipho. Ngoba mina bengiphethe eziwu2 bekumele ngimukele sisodwa esinozipho bese sesingenawuzipho ngoba ngithande sona ngisidlulise kodwa ngoba ngibe nomhawu nomona ngangasidlulisa lesi sikhwama. Ngayithatha zombili kwabezami waseyabuya babukhuba ngoba nayo bengazi ukuthi lezi zinto asimukeza zona zinani phakathi. Wazovula ezobheka ukuthi yini lesiphethe wayesefica mina ngiphethe izikhwama eziwu2. Wayesethi wena ngithole kanjani izikhwama eziwu2 wathatha lezi zikhwama wabuyela nazo phakathi endlini lekaSweet. Ngase ngisukuma mina nomunye umama singatholanga sawumbikela ukuthi babukhuba thina sizange size sithole lutho. Waphinde futhi waphuma nesinye isikhwama lesaphume naso besingasenawo uzipho sinentamo. Uma simile ngasendlini kaSweet bese mina ngitshele lo mama ngithi mina asingayi kulaba abanye omama lesi sikhwama sisivulele la ukuze simukele sodwa singabanikeza abanye omama ngiqhubeke ngenza umoya. Bese emva kwalokho bese ngivele ngiyaphaphama. Kungiphathe kabi lokho ngibona ukuthi labo omama ngoba kade behleli kahle lapha nalamaphasela abanozipho bamukelile isibusiso bahamba naso. Mina ngizange ngithole lutho kodwa bengithi ngizosebenzela uma wami. Ngicela ukuthi uShembe angikhumbule angiqede umona nomhawu ngimukele lokhu engisuke nginyela ekhaya ngingasoli lutho. Kungenze ngasaba nokuza la ekhaya ngazi ngathi sengiyawusaba lo muzi bengawazi ngizobaleka ngingiseza la ekhaya. Kwangathi kuneze lithi uma ngabe ubaleka abakini bayosetshenzelwa ubani. Ngicela uShembe angikhumbula khumbule nomndeni wakithi nalesi silwane esilokhu sivela lapha ekhaya okuyisona kuthiwa sithathe izinhlanhla. Ngicela uShembe asithathe asiphose emgodini ongenamkhawulo. Ngicela inkosi mbusise nikuswile. Ngiyakhetha unyazi lezulu loguqile uJabulisiwe kaNdlovu MC eMahhovini phansi kwenkosi ongubani. Ngiyesaba ngicela uShembe ngiphi isibindi ngoba ngiyafisa ukuthi ngithole usizo. Ngagula kakhulu ngonyaka odlule kuvala umhlangano wami ngize ngikhuphe nabantu bakithi abangasekho bengikhombisa ukuthi basemanzini angcolile namnyama. Ngalokho ngihamba nginikele enkosini ngikwazi ukuthiwa ngihambe lo hambo ngake ngahamba ngaze ngasinda kodwa lokho bengikhombisa basemanzini angcolile. Kuthe kuwo lo nyaka kwafika omunye umuntu omdala wathi ukhokho kababa
ucela ukuthi ngimakhele indlu ekhaya ngoba izindlu ekhaya ekababa ikhona kagogo ikhona ekakhokho wami ikhona bese wafika wathena ukhokho kababa ucela ngamakhele indlu ngabe ngasaba uqala ukwenza lokho ngatshela umndeni awanganaka kuthe mase ngiyakhileka indlu sikhona bafika futhi sebaningi bathi singcolile semanzi namnyama sacela usiyele ekhaya lokuphefumulo ayi mase ngikuqoqa futhi umndeni ngicela ukuthi bengiqoqele umndeni sakhuluma bangibuza into embili engingakwazi ukuthi ngizophendula ngithini kwasukuma omunye ubaba womndeni wangibuza ukuthi uma ngabe sesiya kaShembe sesinza into phansi kwesandla sikaShembe akuzusho ukuthi agcine imithetho yakho nathiwa sicisha umlilo wathi omunye akuzusho ukuthi asiyusebenzisa imithi ngoba iyasebenzela angaze ngibaphendula ngizikhumbula ngaphendula ngathini kwakuthi ngiyabatshela ukuthi ngiyagula abantu bathi mase bafikile ngigula kakhulu ebusuku ngijuluke bethi bafuna ukuyela ekhaya lomphefumulo bona indlu yakho isikhona ukhokho kababa kuthe wahamba mase ngivulile ngibona ukuthi ngiyagula lokhu befika bethi sifuna usizo ngelinye ilanga kwakuthi kuthiwa fela indlu yakho ekandunkulu sasikhuluma mese kwakuthi abandunkulu abavumi kuthe mangabe sengicela futhi ukuthi kube khona umhlangano batshela ukuthi ngigula kakhulu bebefike ebusuku bangivulisa bathi bayofuna lo msebenzi mese-ke abanganginaka abantu bomndeni nakandunkulu abangavuma bafika futhi ebusuku abantu bakithi bangibuza ukuthi njengoba ukusitshela ukuthi kumele siye kandunkulu sizongena kanjani ngoba kule mizi ekuthiwa kondunkulu khona izinja ngaye ngafonela ubaba uMshumela uMajiya ngamxoxela indlela yokugula kwami ukuthi njengoba ngigula kangaka ngenze njani ngoba umndeni awunakile sengizoze ngife ngoba abantu bafuna ukuzogeza wathi ubaba uMshumela umndeni angutshele emese manginawo amandla siziqoqele ezimbuzi eziwumnikelo olethwa la emese ngibachazele ukuthi akhona kandunkulu ekhaya mase abantu ababesilisa bese bezibika nangampela-ke ngabatshela abantu bomndeni ngoba ngafihlelanga bavele bavuma bathi kulungile kwenze ngokuwena ogulayo ngathenga iy'mbuzi ey'ntathu omunye ubhuti wababa bomdala wayithenge eyodwa omunye womndeni wayithenge eyodwa zaphela zanhlanu omunye wakhipha imali yemoto imoto ethe ama-1,000 wakhipha u-2,700 ngawugcwathela ngoba ngangenza ukuthi ngoba ngixakekile sifikileke la ngo-Agasti kuwo lo nyaka mhla ka-19 sawugeza umndeni kuthe mase sibuyele ekhaya ngathatha imithwalo yami ngeze eThekwini la ngihlala khona endlini ney'ngane ngoba iy'ngane ngangiyishiye khona bafika ngesibonakaliso abantu bakithi bathi umyalezo ngoba usuhambile ekhaya sokutshela ngifoni kusho bona bangasekho ngafonela usisi wami kuzo lezo ncingo usanda kuhamba nje wathi uphuphe abantu abaningi besegcekeni kithi bathi bazobonga umsebenzi engibenzele wona bayabonga kakhulu bathi asebecela ukuthi-ke manje sigcine yonke imithetho abazoyibeka wangitshela konke ukuthi bathini wathi bathe basacela ekhaya singaphinde sibambe umsindo singamemezani sitshele ney'ngane ey'ncane siphaphathe mangabe umemeza umuntu okude nawe njengoba nisuke nenze ebuhleni wathi ningawachithi amanzi egcekeni wathi ngoba kunabantu abaningi abadala abagcolele ekhaya mangabe nenza into eyicala njengoba senizonela ningajijeli ngoba nijijela ngizoshaya amakhanda abantu abadala sebaningi kakhulu abantu abalekhaya bathi-ke umtsheleke lo kade yosenzela umsebenzi ekhaya lomphefumulo sesilinde umsebenzi-ke manje sesifuna umsebenzi wethu hayi-ke mese ngabatshela kobhuti laba kungibona bekanye nami ngabachazela konke-ke basho bathi-ke notshwala thina sisabufuni thina lapha ekhaya utshwala sisabufuni thina sesiyaphila sesisindile kuthe ngisahleli khona njengoba ngileThekwini balokho bengimelesela bathi uhlalele ngomsebenzi wethu siyawufuna sifuna usenzele wona ekhaya njengoba indlu isikhona sesifuna ukuthi usithengele isilwane sokusenzela umsebenzi umase ngigcine yonke imithetho esiyifunayo hayi ngabatshela kokuthi ngefoni manje sengihlele ukuthi ngizoya ekhaya ngolwesibili mase izolo ngakhanyisela imali ngathi ngizoya ebuhleni ngiyomenzela ithikithi ukhokho kababa wafika ebusuku wathi hey kaze uthi ongenzela ithikithi nje sengidlilele khona umuntu owenzela ithikithi elambile hamba ekhaya wena
manje njengamanje njengoba ngilekhaya lomphefumulo ngiyakuthola ithuba lokukhuluma ngisiphethe isimayo kodwa sengizohamba ngiyekhaya sokwenziwa amalungiselelo ngiyacela ukuthi-ke ngichazeleke abashumayeli ukuthi njengoba indlu kakhokho kababisi ikhona sebegezile imililo ayiphelele kufanele senze kanjani. Inkosi ibusise. Amen. Endlini kaNkulunkulu. Ngiyambingelela ubaba uNkulunkulu ubaba uShebo Ngcele. Bazalwane ngicela uqala ngokuxolisa enkosini. Inkosi umqalwendlela. Ulinda igama ngwakacele kodwa ngikhuliswe kaShozi nokumawe ndila kaShozi kodwa wangapheleliswa. Yengathuma kuningi bazalwane kodwa manje bengithi manga ngoba ngumuntu othwasa ngamaphupho bengingakwazi ukuthi ngihlaziye kahle ngithi noma ngithola mhlawumbe umuntu wakhona la ehleni ungacaciseleki kahle okwenza ukuthi okunye bengithi mangikwenza kuye ngisabe ngithi khona okasathana ngithi uma ilinde. Ngizocela nje ukuthi nginqamule okunye ngizokhuluma bese ngithula ubona ukukhuluma mama ukhihloko ngicela ukuthi ngibonga inkosi umqalwendlela ofike kukubi ino 2 weeks ngingalali day and night iweek nje ntekenteke kumanje ngoba ngimela kule ndawo kuqekule ndawo ngizobonga ukuthi inkosi ubaba uShozi ngizosho njalo ngoba angilazi igama lakhe akazithuli. Inkosi ubaba uShozi ngicabanga ukuthi kodwa lo ozala ubheka amanganga bathe umanzi wolwandle abazali abakhona endaweni bathe inkosi umanzi wolwandle ungithumile-ke wathi ucela ngizonikelela umndeni onomfana wayeyisigebengu kusho kanjalo umfana wayeyisigebengu ngize ekhaya lomphefumulo ngizonikela. Ngase-ke ngiyadideka ukuthi ngoba phela mina ngifana njengomuntu ongenalo igazi lakaShozi kodwa ngikhuliswe kaShozi ngangazi ngizoxazulela ubani ukuthi angitshele ukuthi ngisahamba ngakho yini ngoba laba abantu bebefika bathi mina ungcolile ubaba uNkosi bathi ungcole kabi unensila bese manje ngidideka ukuthi ngihamba kanjani sondele abantu okuthiwa bangcolile banensila ngoba kusho ukuthi ngizohamba ngenze izinto zokumnyama kanti inkosi ubaba uShembe uhlezi engiqhamukela kodwa angakhulumi manje bese ngima ngilinde ukuthi mhlawumbe khona yini okuzogcina kuba khona okungidolelayo kodwa kuyona engikuphakamela kakhulu uzobonga ukuthi inkosi iye yangilamulela sekufike laba abathathanayo bayofana ezibeni bethi bazongilanda laba ababethwele ngabo bomndeni okhokho bami ababethwele ngabo bethi bazongilanda-ke ngiyothatha nami ngiyothatha umsebenzi ngayimemeza inkosi kusukela ngo-10 ebusuku kwaze kwasa kuneshingishane esiphezu kwendlu kwasa kwathi gelekeqe kuthe ekuseni ngabona ubaba kodwa engambonanga ebusweni ehle endaweni engathi yamastebhisi ebheke ezansi kwavuka enhliziyweni yami ukuthi ngeke uyena umqalwendlela lo ngoba emva kwalokhu ishingishane siye sathula kwase kuba-ke ekugcineni ngokuqhweka kwangakusasa kwephupho ngabona sengazuthi laba abantu akade bengihlasela abewomama nawobaba bathi angizothatha lo msebenzi sebeshayekile badakiwe bayadiyazela phansi kodwa-ke osasele ngicela inkosi ngisize kuyena yilo obizwa ngokuthi umndawe okuyena omngcole kakhulu ophethe isikhwama esibi esixove ngisho umndeni ekhaya. Ngiyabonga. Amen. Lokhu kelana ngadlamile amathemsi inkulu ngiphethe inkosi uJozani Ngqokozini kusabolo losine esibonatheni sami ngibona ekhaya kufika ivan izobona umfana wami kuthi usabele ngingeke weqala iveli ihamba mavela buyazi kwathathu thokoza lapho sengakhala ngathi ngiyazi lwezulu umntana wami wenzela zabekhona record lokugebengu na wavela ikhehla lathi ngazi lwezulu lutho
thina siphindele ekhaya basinde khona ukusebenzela khona ngizileke ngifikilekela izolo ngicabanga nje bakhuluma ukuthi bafuna ngibenzeleni kusebenzile amen Lokupha usabathile wakagcina endaweni yaseMbathwane kwaMhlabelingana enkosimabaso kwaNxumalo. Nilapha ngangifike ngoMashi ngihamba nomntwana wentombazane. Okwathi manje ngifika angena ngaphakathi kwalamasango kushuthi waseba nezinkinga ezimficayo kangabasakhona ukuthi eze phakathi kwendawo yethempeli. Wayehleli ngale manje wayehleli lo mntwana laphayana saze sahamba sagoduka sayehleli akangatholi ithuba lokuba eze la ethempelini kodwa wathi mase sekhaya wasefika umuntu omdala wathi hawu Thembelihle uze wasuka emzini wase ekhaya emphefumulo ungazake wase wangilelelela ngase ngibheka ukuthi awusho ukuthi mhlambe befanele ukuthi mhlambe abe nomnikelo mhlambe angiphathisa wona okuthe mangaphosisi kungoJuni uma eza la uhamba la esitaladini lapha ezansi uthi ma lapha ubona amatshe acakiwe uzongena lapha egethini uthi uma uyagoba ubona inkosi la ethempelini imile unyazi lwezulu uthi lwaso luyambheka kuyilo lodwa lalimile la ethempelini uthi lwaso luyambheka wabheka phansi uthi wasebheka uthi ugqoke icathulo uthi ngathi mangikhipha icathulo uthi waselokhu uzana uthi mayevusa ubuso wasebona sokume usiphika sikamkhokheli wabona sokume umkhokheli kanti ngalelo langa mangabe elele kungolwesithathu kosa ngolwesine uNkulunkulu wase ebuhleni bamaNazaretha kwaba usuku lokuthi umupha umsebenzi namhlanje usethole umsebenzi lo mntwana ngiyacela ukuthi ushembe unyazi lwezulu ungathi ngamsiza lo msebenzi uze ungapheli bese ukuthi nalemndeni eyayikhala ukuthi akazange azayinikelele ngicela ukuthi namhlanje ithokoze amen ngiyakhetha inkosi enkulu esihleli bamaNazaretha igama lami uDumsani wakwaDlamini eMaritzburg endaweni yaMpumuza enkosini yakaZondi kodwa mina inkosi ngathi ngelinye ilanga uma ngifike lapha ekhaya kwaba ngathi ithonga lesincane nje la kusisalathini ngase ngibona udadewethu uThandiwe wahamba ngo-2008 ngase ngithuka ukuthi kanti indawo enjani into yangehlela mina komalume kaZondi ebukhosini bakhona lapha kaZondi uma nje ukhokho wakhona uNobandla kaMsasana ihlala siyabanga sibadla ngagwana kaZondi uma ekhaya ngemilanga ifike lensizwe endala ithi uyangazi mina mfana na ngazibona ngathi nginasebenzezi ngaleso sikhathi ngithi angikwazi athi mina ngukhokho wakho hayi kodwa wakadlamini ukhokho wakho wakaZondi athi wena usuthola umNazaretha waswenzela abantu bakadlamini zonke izinto lezo zenzile uthola umNazaretha usuwakho uqabahlanu mina wangenzelani wayeseqala wathi uzobalela namhlanje wathi wena unkosikazi onayo wamphiwa yimina imoto nazo waziphiwa yimina abantwana nabo wabaphiwa yini umsebenzi onawo wawuphiwa yimina uthi kodwa mina unginakile kunaka abantu bakadlamini bantwana benkosi angazi manazokhetheleni ngicela uNkulunkulu ukuthi kulunge wathi ngifuna umuzi wami mfana suka lethe manje uhambe ufuna indawo ungakhela umuzi wami bese ungenzela zonke lezi zinto ozenzile kadlamini ngikhuluma namhlanje maNazaretha akukho ngisho imoto ekhaya kule moto esusevele egcikeni akukho ngisho imoto namhlanje ngiyacela uNkulunkulu ukuthi angisize ngoba ensukwini ezedlule ngeke ngabona into eyisimanga ngabona kugwela amaNazaretha nehlobo zakomalume koZondi ugwela into eyisimanga kwase kufika lensizwa engayibonanga kahle eyichaza ngangezwa ngathi ukuthi ubani yathi sondela mfana uzobophela lezi igaba ezimbili ngithi mina kuyena ngikwazi ukubophela mina ngathi ngasikhathi ngimncane kakhulu nje kusaboshelwa ngalezi sikhathi ngithi angikwazi ukubophela ngazibona amaNazaretha sengikwazile ukuyibophela lezi igaba ezimbili mase ngiyibophelile wathi ususebenzile mntana wathi gijima kuye enkosini unyazi lwezulu ufike usho ukuthi sesilungile thina cela basibusela amen ngiyayikhetha inkosi yakithi ebuhleni bophanga unyazi lwezulu bantwana bakamenzi wezulu nomhlaba ngiyanxusa kumveli nqangi unyazi lwezulu afihlo ubungane bami abese ngipho kwakho uNkulunkulu
engizowethula phakathi komkhandlu wakho oyingcwele naphakathi kwabazali bethu abasizalana abayizona abakuthanda abasemandulo bakhonza abahle basezulwini sisenkingeni thina sizukulwane esikhona namhlanje uNkulunkulu ohamba nathi emhlabeni oyisiqu sesihlanu uGomela usibeke ijoba kodwa leli ijoba leli lilandela lesihlabelelo sika number 5 esithi aba isumlandela mabazidele qala basithwala isiphambano leli ijoba esithwele uNkulunkulu unawo amahlombe usithwalele dingathini ukuthi simnxuse ukuthi Nkosi sithwalele naye imthwala abazali bethu yena njengoba kuthula umhlalo banzi ushembe njengoba kuthula umhlalo banzi umhlalo wakhe uthwala yonke into ithina ekufanele sizothula imthwalo kuye imthwalo ethulwa phezulu ethulwa kushembe awethuli ngamandla wethula ngenhliziyo yakhe inhliziyo zethu ekufanele iphelele ukuthi Nkosi yamakhosi siyavuma ukuthi uzela abazali bethu uzela imphefumulo abazali bethu sizoyethula kuwe ukuyethula kwethu ukuthi thina ngasimisele sithembele kuyena uNkulunkulu okhona emhlabeni singaxubi iThixo ngoba siyamqilasa izwi lezibo shwale samba ngokuthanda kwethu senza ngokuthanda kwethu siyayikhaya nje inkolo kaNkulunkulu ngokuthanda kwethu senza noma yini esiyithandayo siphikise na uNkulunkulu akekho boshini iziphi lezibosho ushemba khuluma ngazo athi izibosha uzala isango zelivulile ukhuluma ngalezi ziboshwa lezi abantwana babantu abazethulana namhlanje bezoyihlambulukela uNkulunkulu uyakhila imizi yakhe wawakha amathempeli naleli wayelakhile ngemihla yenkosi inyanga yezulu wathi sesikhumbuzwe kodwa wasijikela uNkulunkulu wasijikela ngo2017 wayesethi kulomuzo sesikhumbuzwe sengibeka umfula wami wasezulwini ikhala emphefumulo le yandlu leyo ebonayo ngangesonto langakithi nelangakini kodwa liyinkinga siyangena nomshumayeli isikhuleke njengoba uNkulunkulu ayisichazelile sicela imbenge ukuba sikwazi ukuzozethula asiboni lutho kodwa lo muzi ufuna ube inkinga kumina emphilo inhlanhla ngoba phela sizophiwa sonke nawe walindeli kuze kufike kuwe lalela cela indlela ehlakaniphile nezwayo lenhliziyo efuna ukuqola ulalela uxoshele nawe uhambe ukutshala emzini wakwenu mayibonge Nkosi lokho kukhuluma ungalindi ukuthi uzotshelwe nawe asidalwanga ngokufana khona abantu ababunjiwe ababunjele ukuthi uNkulunkulu uyokhuluma nabo ukuthobelele imfihlakalo yabo abanye ababunjele ukuthi njengoba mguqile nje babonga ulemfana lo kukhona umuntu omenduze kwabo badaliwe hayi ngokuba isangoma noma ukuba inyanga udaliwe isipho esikaNkulunkulu ithini esisinyangayo sesigcina ke sesifuna ukusenza ke silawulwe ithini kwaseqhamukisa ngoma nenyanga kodwa isipho nje indalo uNkulunkulu ayibeka kumuntu azalwe naye ukuthi wena uyoxoxa noNkulunkulu uyoxoxa namathongo wena uyobona into engabona omunye umuntu imkhuba ke le edala ukuthi namhlanje lokho bethu baboshwe ethuneni ngoba basebenwa nokuyiguqula into kaNkulunkulu beyinyange bafuna yenze ngendlela yabo
bagcina ke sebekholokotele wenu ngoba omubi nawe umile phela waxabana noNkulunkulu ngesikhathi emxosha ezulwini uLucifer wamxosha emhlabeni waphikisana noNkulunkulu wathola igebele wathola ibhaxa wayesefaka imikhuba yasentshonalanga lemikhuba yonke egcwele phakathi kwethu le okhokho bethu abasithumela yona la imikhuba yasentshonalanga eyafika namaxhwanzwana ezweni lakhe abantu balelizwe babehlambulile babekhuluma ngezwi ngakho kwakuthiwa ukhona isisho sezulu esithi izwi labadala maye ekhulumile umuntu omdala kwakuthiwa lalela lelo lizwi ungaliqi ngoba uzokwehlela amashwampushwa uzokwehlela imishozi mangalaleli izwi labantu abadala kulelizwe laMthani abantu babethi mabefunga yenzeke leyo ngoba babemhlambulukela imvelqa mayibonga inkosi imikhuba sentshonalanga le yangenayo abantu bagcina belumba-ke behlanganisa into engahlangana bathatha ikhambi balihlanganise nomuthi wesilwane kwasevela umuthi ikhambi laliyimvelo kaNkulunkulu iboza imbozisi zonke lezo zinto zayidala umvelqange zihlambulukile zizinhle kuthiwa kuhlanganisa ucobe unikeze ingane ikhahaze njengoba mnizwe lami lokhoshozela abantu bathi bathatha ingane iboza ahahaze ngalo la ukuze kuphelele lokuhashazeka khona kuyena kwakuyimvelo kaNkulunkulu imikhuba eyangena lemkhuba ke yayisigcina iba ngamava kubantu baba namava amaningi abantu ukuba neexperience bagcina abantu bekhula sebenza imikhuba namhlanje bathatha ubuchopho bengane bawuhlanganise nentelezi bawuhlanganise namafutha esilwane bawuhlanganise nalo ikhambi ugcine kwenzela umuthi bathatha babulala umuntu bethi lo nekhanda lihlaza sifuna ubuchopho bakhe ukuze umuthi wethu uqaqambe yonke into abantu sibanemqondo eminingi ebuchule obuningi bokukhambizila awulengane yishinga mangase ngithola ubuchopho bakhe ngizwe umlandweni kuthiwa khona amakhehla ayehamba la kuhlangana khona iy'nsizwa mayidlala induku amakhehla usitona azobukela induku kanti kuzobheka umuntu babuke insizwa ekuyiyona ekhalipile umfana ekhalipile uyinxele futhi yazi mase ngitholele umuntu mase ngenza umuthi ngalo mfana ngoba ngiqedile uyabona umuntu akasatholakala endaweni kanti ulunjwe yiyo amadoda abukeke mahle endaweni ehloniphekile kanti umuntu uthwele leyo mkhuba ke sivelile manje akekho umuntu ongaboni ma-social media le mkhuba eyenzakalayo kuvuka laba bantu abahamba benza imikhuba bangadlule ethuneni bavuka manje kwi-modern time esikhathini samanje sikhona uyabona namhlanje inyanga zamanje zonke ziyisimodela shangamenize ebabazekayo ngale awazi ukuthi banabo bafihleli ngale ushembeke ukuthi abantu abami nginakhele nomuzi ngoba bengazi sofika isikhathi esibi lesi sikhathi sikusona bakhonza abantu sibe futhi uma ungenalutho uzuthi umuntu onenhliziyo ethwethwe eyigwala uhleka zahlekela ngonkosikazi athi awubaba mnandi ngihlale ukuthi zolongihla ngisibopana abantu becebile phuma nawo baba njengendoda uyibone inhlalisuthi ixamalazile uNazaretha ngesabatha ngale ngolunye usuku naye sithi isebenza abantu omajiye uqala kancane njalo kuyangena lokufa angikho-ke kona kodwa ngiyavuselela kumina nakuwena mfowethu ukuthi nanku mfuni uNkulunkulu awaziyo uma unesibindi woza uzobekeza kuyabekezelwa lapha ekhaya mayibonga inkosi laba abantu basemandulo angeke kwenzeke ngosuku ngoba uNkulunkulu uyabancenga laba bantu babehola ihlwele babethi mabekhuluma kunyakaza amadwala ngemikhuba yabo manje mase ubalethile wena thandaza zimisele uNkulunkulu abakitaza abashumeza abancenge bagcine bevumile uyidedela ithi babeyiphatha ngezandla manje namhlanje egaxele enhlizweni zabo basakwazi ukuyidedela umkanjani ushembo kwazi ukubancenga asilinde thina sithandaze sibekezele ogcine badilizile ayifaniki imndeni khona imndeni ayinenhliziyo ethambile nangu umntwana adesho manje tizolo lo usandibalethele kodwa abantu bakubo manje bathi bona sebengingena ukuye ekhaya ayifaniki imndeni ungafuni umfaniso wakho nokwakuwo njengoba wena uzazi ukuthi unenhliziyo ebukhulu buka-ke nawe ukuthi lenhliziyo ebukhulu uqhamuka uyayibona uchungechunge lenhliziyo ebukhulu ekumina nakuwena uthi uqhamuka idonsa ukuthi nawe-ke bekezela ingani usho njalo ushembe ukuthi singamaqhawe amaqhawe ayikhethela wangewona umdlalo yonke lento ayiloba phansi ushembe wayeyiloba ngobazi ukuthi khona abantu ekufanele babe ngamaqhawe babekezela uyabona lolu suku lumnandi kuyabraya kwenziwa yonke into uma udlula ngasekhaya kini uze ushawe nayisitimu senyama yosiza ugcine usuhala nawe
yini ke kufanele uyiqhawe uyizibe yonke leyo sizibileke namhlanje ngoba siwugcinile umthetho kaNkulunkulu njengoba usugcina umthetho kaNkulunkulu usohlula yini manje ukubekezelela abantu baziwe manje lapho fanele nibekezelele lemndeni ekhuluma ngayo noma ingangaba ivelile ebuthongweni lele kodwa ivelile engqondweni yakho uma ulanthi lo muntu okhuluma ngokuthi abantu bakubo babe ngabathakathi kodwa banikelele ekhaleni nabakithi kusho babe ngamathakathi kufanele banikelele mayibonge Nkosi kuba ukuphefumula hayi isilwana sidlile iyo yonke ifilo enziwa yilabo bantu la imfundiso zeziyazi khona labantu ekuthiwa yini ngezwe kancane kuthiwa ama-anthropology laba bantu abahambe befunda inkambiso nemikhawulo nolwazi nenkolo yabantu baqhamuke eEurope bahambe befuna yonke bethungathi izwi bazolidlwengula kanjani izwi bafika nala izweni lakithi bathola ukuthi abantu bala izweni lakithi abahlupheki abantshontshe abalambile abaceli base beyibuka khona incwadi engayifunda engayithola emfihlweni zencwadi zabo yayibhalwe omunye onobhala wayengqongqoshe eBritain bamthuma leziphi lamkhulu ukuthi akahambe ehlwayela kuleli zwe lase-Afrika bambiza ngokuthi uKing Mackay akahambe ehlwayela la afuna ukuthi songena kanjani siwadle lelizwe uthi mayesebuye ethula ireport yakhe eParliament ngo-1835 isho njalo incwadi ithi ngo-1835 mayeyothula ireport uthi ngilambe lonke lelizwe lase-Afrika ububanzi balo nobude balo angificanga muntu owayehlupheka ithi le ncwadi yalo muntu ngifuna lokhu sikwazi ngoba ingane ziyafunda manje ingane zonke ifundela ama-PhD ifundela yonke into ukuthi kuhle ukufunda kodwa kungabulali inkolo yethu ey'nzulwini zokucabanga kwethu ngoba lento yayivisa ikhandiwe singeke siyibalekele ngoba yonke into manje ifuna imfundo kodwa funda wazi ukuthi ufundela yasondala inkosi inyanga yezulu ukufunda usuke ufundela ukuthi manilula isandla nalezizwe seyiphanga izwe lenu ebhodweni ukwazi ukukhuza ukwazi bakhuza bakuze ngolimi labo ukuthi hayi pasopha nami uphandele ingane zakithi hayi ukuthi ufuna ukucindezela abantu bakithi uthi lo mlungu 1835 mezithule eParliament ngilizwe lonke izwe lase-Afrika ngathola ukuthi abantu base-Afrika bahlele emkhawuleni yemithetho yamasiko obungcwele babo angificanga muntu olambile nontshontshayo noyisela bafice bekhuthele bonke bekhuthele nangendlela bamkhonza ngayo uNkulunkulu uthi ngithi-ke mina owami umbono uma sifuna ubanqoba asifakeni education imfundo le mfundo yethu siyifake ngolimi lwethu bathi-ke izazi i-English it's an instruction word i-English it's an instruction language bathi zithi ifundiswa isingisi siyalawula isingisi siyakulawula uma sowufunda yakho usazi isingisi ube ugcina usu-understanda lento yomlungu u-understanda ukuthi ngoba uyasizwa isingisi uvumele into yomlungu egcekeni bese kuthiwa ubaba u-understanda phela baba u-understand uthi-ke lolu limi asibafundise ngalo lwethu kodwa libe yi-instruction lilawule uthi-ke laba bantu kufanele sibafundisele ukuthi bayeye lento yabo yenkolo yabo namasiko abo khona bezoyibuka ukuthi yize siyobanqoba ngoba bayobalelelwa amathongo kusho umlungu omhlophe bobalelelwa amathongo sobe sibanqobile yabaleke ngempela bakhuluma into abogogo bethu bakhuluma amabheshu oma babethu namhlanje mzukuzuma efuna bawunele omunye ugcine ediniwe bathi hayi asibuyeleni emasisweni uNkulunkulu ekhulumile ngiyadlula lapho kodwa ngicela uNkulunkulu angivumele ngitshontshe lento ekhalisa lo mntwana uqinisile wangifonela ngikomalume nami njengoba ngiguqile nje ngiyala nami ngiyafuqa njengoba bekhuluma lensizwe nami ngikhabaduthile ngikhabadula ngalungisa ngathetha amacala kithi nakomalume ngathi ukuwanyazisa kancane kanti ngiwanyazisa la kufanele ngabe ngiyagxila khona kakhulu ngisize umqali wendlela emva kokuvuka okhokhweni lokufa wathi wena phuthuma komalume wakho abakomalume wakho ngakho bayathetha bathi uNkulunkulu uphathisa umsebenzi onzima awubabikele olugijimo wena abantu bakini kamajiya kandlela mangifika khona ngifika ukuthi lapha komalume wami nakhona impilo yami inkulu kakhulu komalume ngathunywa inkosi uNyazi wezulu njengoba kade lize la ehostel lathi wena ngikufuna ukuthi uze la ehostel hambe komalume wakho ukhuluma nenkosi yakhe ngoba ikhona lamamela uyoyidlalela lonke lelo daba angizange ngeke ehostel ngangithunywa ukuthi uNyazi wezulu lathi hamba
okhokho bakho ushinyazi lezulu okhokho bakho ababe ngamakhosi bangcwatshelwa esigodlweni samaxhwabantwana ngaphansi kombuso wamaRomani okhokho bamnjalo babethi mabengcwatshe noma kufele kuphi mayinkosi aqutshulwe ayongcwatshela eHeaven la uthi wonke angcwatshe uthi ke njengoba bengcwatshela lapha babecindezelwa laba bantu babehlakaniphile mawuthumbe uNongede okuyena inkosi yeGqabusi usukunqobile uthi ke hamba ke nawe uthetha lawo macala lo mntwana wafona ngise ebukhosini inkosi lize amabandla wonke nomfundisi uNdlovu wakhona eGula ekhona wafona lo mntwana ethi ayisithi inkosi undaba ezitha yazi uNkulunkulu unamasa amaningi lapha nje basikhuluma ebukhosini bakomalume bami sikhuluma kugcwele ingcanga ziyakhonkotha khona la egcekeni manje kunzima kumele ukuthi ngizane ngikakamele ingcanga ngikhulume ngazo ngoba ngisazoqoqa umphefumulo yabo labantu abanye bathi ngomhlobo hayi ukuthi abakhona akekho umuntu okholwayo singamanxusa thina nawe unenxusa lapha abantu bakene bahamba bathi ngomhlobo asabambele wena lezigada ayifana ngabe ehleli kuwe kwasekuthiwa yima ningamthindi lo sifunayo ukula emzini wengcwele ehleli uzohamba phambili mase ekhulile uzona usuba holile namhlanje uzofikile ekhaya musu lokuthi abakhola abantu bakini babambele wena mangase basuswe leliviyo ehleli kuwe kwalandela lohlala kuwe uhlala izibozi yobonakala ube iNazaretha ngesabatha ngakusasa wenza impuku sekuyile lehleli kuwe asimusu ukuthi bona bakhola amen abakabi nayo inhlanhla ukuthi leli thonge lipheli phezulu kwami ivuma izwi kaNkulunkulu wena othumile othandazela bona ocelela bona ukuthi inkosi naba kwethu abasahleli lezi igagayi zakithi nalamaviyo namaviyokazi ahleli phezukwawo asakhonza ithixo zasemhlabeni bashumayeza inkosi balizwe bezwe bafowethu kusasa mangithi ngiyakhuluma mayibonke inkosi amen bezwe mangithi ngiyakhuluma ungabathuki abazenzi wena nganakwadi ukuphilisa indaba kahle nami kade ngiphilisa utsheni qhi uklike nje kancane uzakwazi ngezwe ngini ngothanda ukugidi ngezinto hayi kwasevunyelene ukuthi inkosi langa uhlangana esikobhweni uhlangana esigodini sosizi ukhambe ihlangana sikobho kuthiwa siyamthatha nomfana uzosiyela ekhaya uzosiyela emzini wengcwele ukwenziwa isigungu nawe wena mase ufikile usaba abantu bakini angisho phela ukuthi nami muhle nami kade ngisho kodwa sengivukile khula phela nawe amen usubathuka abantu bakini bathwele kanzima uthi ke manje ngifuna indlela ukuthi ne seyivumile inkosi yakhe manje sengifuna indlela ukuthi ngizoyitshela kanjani inkosi engishaya kuyiqi ngizoyitshela kanjani inkosi ukuthi indaba ezizaqalelela phela inkosi ukuxosha lezi zinja ngoba ngeke phela ngene ithonga la ngoba laba abantu akubone phela izinja zabangezona zazingafuya kwakwa izinja bakwethu asisho ukuthi izinja kodwa kwakuyilwane zasendle ingakho ngisho eBhayibhelini abafana bakaJakobe baphunyuka bakubhala phansi kuthiwa isisebenzi somuntu angisazi incwadi ithi kubani kodwa encwadini elententsha bathi iTestament elisha ikhona kuthiwa Bhasobhani ingcanga Bhasobhani isebenza kumnyama ngani na idaliwe nje yakwazi ukubona umphefumulo wakhe bese yawukhonkotha umkhulungwane umemeza ukuthi bomthakathi cha ke umthakathi mangabe ngumthakathi wakini inganizala abantu abamthakathi bafuna ukuzoyiveza isiboshiwe abantu asihambanga ethuneni umuntu ashaya umkhulungwane athi hayi ikadike mina namhlanje imizi ikadwa yincanga ikadwa amathongo ngathi ngisababaza kanjalo iziyakhonkotha nezinja lapho yebo indaba ezithi ivalelile kodwa manje ziyabawuza phela lapha ngaphakathi ngithi uNkulunkulu wami noma evuma indaba ezisazothwala kanje kuyafona le ntombazana bebevesike befona ngelizimo ucini washo yona inkosi yakithi ugama wathi mshana libambele ucini wathi ngibambele mhlawumbe nomkade fona ngathi abantu abezithi hayi bahlezi befona wathi ngibanga ngalibanga ngiseguqa duze kwayo uyakhuluma lo dadewethu lo kade khuluma la amazi phela mina kade seyiphinde indaba shumana majiki yayilanda useveza ngenkulumo yabakubo ukuthi abantu bakithi bathi angimusi lo ngibenesele indaba zendleko angibheke kwezinye izinto ngoba labafuya izinja ukhuluma ulalele indaba ezithi eshintsha ehlala kahle indaba ezithi ngathi mina uthini sengifuna ngimemeza kutholani ngifuna ezwe indaba ezithi nobaba benkosi uthi bathi asimnyeke ngoba bafuya izinja endleko ngathi awungeza angizange ngisafuna wathi angakaqedi ngathi hayi sekuphelile wathi angakaqedi ngijaheleleja waqeda-ke inkulumo walalela indaba ezitazosondela waqeda sithe ngesiyiqeda inkonzo
wasesibizele endlini yakhe ngoba wakhona amaNazaretha wasibizele endlini wakhuluma sethi cha ngicabanga indaba ezinje leso zenze njani uthi nawe ungayibulani indaba ezinje futhi ungayinika abantu hamba ufuna abaka SPCA bazoyilana wathi ayipele engizwile lento ozane ikhulu ushembu ushayini onembili ngetshelo isathandaza nje nenhliziyo kusaliwa nayo ukuthi isuswe kodwa ngikho lapho ntombi lanto bekutheni uNkulunkulu siyakubongela ngoba abantu bakini kusheshile ngoba cha amancosi bakinyosa abafowini ngoba awuzushisa ngempela usebenzile indima otunizwe usuyikhathulile nabo sicela ukuthi bakhuluma iqiniso kuwe lokhu ukukhuluma bayakwazi imithetho emiso uNkulunkulu wala wakulomuzi njengoba bela kulomuzi bayafundiswa bafundiswa ukulunga bafundiswa ukuthi balahlamanga neqiniso balahlamanga nokuqina nenkosi bakhuluma isibindi ngoba iyona into abavimbeli bangangena ezweni isithini xamanga nenkohliso nokubhuqa nokuzenzisa nokunyanza nokunyana nokuzonda namagqubu namazona isithixo siyakhula ngale kwethu sikuvimba kade ungathakathi uvinjele nje amanga uvinjele ukunyanza yiloko kwenzeka emzini yoba wethu masithi siyabizana siyaquqa uthe angimi mina ucampile lo uzositshela ngoshema angenzi mina leyo icala lemndeni iyakubopha leyo sizalwa abantu ababenze njalo namhlanje seyikhulile lento sebeyithathe bayitshala einganeni zabo kusukela endulo yaba ukhondolo isinkulu kakhulu manje wena uzele phakathi kwayo isono icala emndenini yonke lento uNkulunkulu badiliza leyo mthwalo enjalo abageza bahlambulu akusho ukuthi izangoma zodwa nalabo ababenza amacala njalo amen angithi wayezikhuluma inkosi uthike lenkosi ithi namandla namehla azinjayo kusho inkosi okuchaza ukuthi ngeke uNkulunkulu abalule into engabalula ubalula ngoba uNkulunkulu uyazi ayimfake ezulwini lomuntu obunamahla amabi uzophazamisa ezulwini avinjwe nasezulwini lomndeni avinjwe nawe nje uqobo ungumnomzana ekhaya uyayibona uma sibona lengane namehla amabi kanje kuhana ibukanye ngane kanje ucasuke yini ngacasuka mayibukela kahle ibukela ingane kahle ucasuka ubengani ngena umoya omubi unemkhuba yakho kusifa namazinyana akhe awatshalayo enhlizweni zethu ekufanele simehlule so mehlula kanjani hayi ngathi akuyogezwa laba bantu kuyobhonqula lento kokhokho bethu basemandulo amen amen udadewethu siyamphathisa ukuthi akazehlisa abuyele kubafowabo oyedwa oyovuma nje noma babe nize na uze nabo la ntombi ekhala emphefumulo bese benikezwe iziyalo nezimiso ngoba kukhona into efanele yenziwe ngekugijima uyokwenza umcimbi ekhaya laba bantu bala ekhala emphefumulo badinga ukuthi mase beqedile bese bezokhonzela uNkulunkulu abakhulule baye ekhaya kunezinto ekufanele zilungiswe ekhaya ukuze bamukele laba bantu njengoba bezomukela akumukela ingane zakho egcineni isithebe sabo esiyinkomo uzoyicela kubona yonke leyo bese kuba khona impahla efunakalayo ekhaya ezigaba zayo ukuthi abantu njengoba uNkulunkulu eselithethile icala wayegeza imphefumulo yakhe uNkulunkulu wayilamlokho umsana umlotha kathethelela ngaphela amagqubu namazondo kwahlanjuluka nathi ekhaya asimgcinisi kwasho njalo inkosi 2017 ithi nothi mase senibakhumbula ihlobo zenu noma zafanga yiphi indlela noma zafela kuphi nofika la nithandaze banikhululela ababheki bomuzi niye ekhaya nogcinisile nalo isike logcina ekhaya sengicela ukulisho ngoba mangilona ngikhuluma ngawani liyasala kubantu ngicela nivumele ngelichaze phela chaza uNkulunkulu uma sekufika isikhathi angikhulumi ngawe ofana nami nawe ongakadlule egabeni ethi sengikhuluma ngabantu asebedlulile egabeni nethonga lazembula ukuze embula walithonga limbula ngendlela eyiningi awuthi uzumbulele uthi ubabona ubona izinto iqaqeke ekhaya konke manje nithi ngiyacabanga ukuthi sicabanga wakhe izindlu zabo kwenzeka okuchaza ukuthi laba bantu uNkulunkulu usebanyulile okuhluphekene okukhulu sebekulungela ukuba ekhaya mayibona inkosi mabebona futhi ukuthi usunikeziwe usuku lokumakulana bayokhuluma mangabe kusenensila efanele kaNkulunkulu ayigucule ngoba khona insila ende yokuthi babebulala abantu abathakathi babebulala mase begeziwe phela bageze nale mphefumulo abayibulalayo okuzosiphoqa ukuthi nathi mase banikelele singakhohlwa ukuthola inkomo ezulwini imbuzi kuyazitha sinalutho ibizwa kuthiwa imbuzi ibizwa kuthiwa inkomo ngaphandle ngoba igagula bona bethi sifuna ihamba ngamasondo mntanami sizokunika sabulala kakhulu sicela uNkulunkulu asigezelele emphefumulo esayibulalayo mayibonga inkosi iyadingwa phela igeze yabulawa ingabe
ingakho sesikhuze lama sithi athi umuntu ufuna ukhokho wakho athi ucela ukugezela ikhwama uthi hayi wakalikhuluma uqinisa ukhokho wakho ngeke azagezela ushemba kageza abantu ngamanga kulo yamfundo ugeza abantu ababeqamba amanga ukuze bakhulume iqiniso bangakhulumi amanga abakhuluma isiminya awukwazi uthi ufuna ukusinda ufuna ungena emfuleni ugezwe kodwa usakhuluma iphutha uyabona nje kodwa sekhuluma nje besho zonke izinto bakhuluma izinto sebengena eqinisweni bakhuluma izinto uNkulunkulu akhuluma ngazo ukuthi lapha siyafundisa ukuthi nokuthi akufunakala washo indoda endala athi lapha uphendula kube isikole lapha ngaphakathi ushembu uphendula nomza wenze yonke into ibe isibhedlela ibe indawo oqeqesha abantu bafundiswa amakhono benziwe yonke abantu babe ngenamakhono ikhono lapho kwakubulala abantu babethi kulungile hawo kulungile mfowethu usukahlengana ngizokahla ngapha sekulungile kwakuyona nkolo yabo kuyinto eyize nibobuka la kulento abathi ishakale bonke abantu bokula kwabuhlungu njalo kube yize anikeze ibongo kodwa enze into ekulungu abulala umphefumulo indalo kaNkulunkulu umsebenzi wezandla zikaNkulunkulu ebumuntu bambulala manje abantu abakhuluma iqiniso angathi ukhokho wakho ngicela uhambe ungiyele ekhaya emphefumulo uyongihlambulela ikhwama uhlanjululwane ikhwama ngoba uNkulunkulu uyabethula abantu abavume bona ukuthi sicela usiyele ekhaya emphefumulo uNkulunkulu asethule ngoba akekho umuntu ongabathula ikhwama ngoba bayikhanda bona lezi khwama zinotikoloshi nemkhovu nayo yonke abasakwazi ukuzisusa kubo bayizigaxele inhlizweni zabo munye umethuli unyazi lwezulu mayibonkosi amen abakhuluma iqiniso abantu zigezwane nabo-ke labo babebulala abantu kuyadinga ukuthi basiphe amandla bona angitsheli thina ngitshela bona uma befuna sibasize abangakhohlwa ukusipha amandla phela labo abantu ababebabulala babangabulali inkukhu babebulala abantu kwananjwa kuyaphela imizi yamadoda ngothi umphephethile wasukana emlilo yakhe ambhahazi umnumzane washiya ingane zakhe ezincane waphuma umama waphoqa ukuthi umama angene emahlazweni ukuze akhulise ingane usetheza amalongweke manje umama sekubondekile lapha ekhaya ngokufa kwamnumzane ebulawa umajiya ngoba ethe uthesta into yakhe leyo mkhuba babeyithatha njengomdlalo bafile kodwa abantu manje inkinga la ifike bekhona kuthina esiphilayo siye sithatha ngokuthi into yasendulo ungathi nje ephelile akaphela uphela umphefumulo ngithi uya lo muntu wayebulala endulu akayindawo uyakhula kuphela ukhula nalo ulaka lakhe nemkhuba yakhe iyakhula umkhuba iza ezweni umoya wabo ngoba udlula uzezweni nawe-ke ntombi siyakubongela uma abantu bakini uNkulunkulu ekwazini ubasheshise inhlanhla zabantu ayifani yasho njalo inkosi yathi thina khona siyasi adumoni simthatha imfaka efapheni singene nawo uNkulunkulu ngempilisi singene naye ezulwini hawu usibani manje benza ukuthi uthatha oshela asiyazi-ke uthando kaShela kodwa sidle ukulinganisa sithi sifuna kube njalo nakini asisukume thina ngey'nhliziyo zethu kuqala simthethe lelo cala ntombi sicelela umndeni ukuthi niyacela pobhuti ninade nisilekelela nifake iy'mbuzi nifake iy'moto wozani siyamenya ekhala emphefumulo ukuze sibachazele ukuthi-ke bafowethu hambani-ke niye ekhaya bazonipha amandla nolungisa izindlu zabo mayibonkosi abahlali phela kulezindlu lezi zindlu abahlala kuzona ingani lezi zindlu siyahleka kuzona siyajukana umvangeli nje phambi kwami nje sengomusho ngihleli nabangani bami edining room ngihleli nabangani bami kule ndlela iJehova omkhulu khona lethu indlu yangasehla sesikhuluma kuzona indaba siqelethe indaba kuze kugcine sekufumuka bafuna izindlu zabo ezibahlambulukele izindlu uNkulunkulu akhuluma ngazo asisho ukuthi mazingekho sebenawo amandla ukuthi balande bese ungakwenzi kodwa zama phela ecele kuwo zintathu njengoba imikhakha iyithathu sihlukene kathathu inhlansuthi amadoda kunene ngayimbathi ngoba mhlophe usuka kubafana abaphuphumayo kuze kuyofika emaqegwini la izulu kuthiwa inhlansuthi kuhlangene namakhosi ney'nduna namabutha kini indlu yabo lekuthiwa indlu leya eyokuqala kuthiwa inhlansuthi bese kuba ekajamengweni kusukela kondlu enkulu kuze kuyofika kubashanakazi sebengasazona intombi ngophela ingane zalapha ekhaya mayizalele lapha ekhaya bese kuba isikole seyintombi intaba yephesa lezo zindlu bayayicela mazingekho phela kukhona ehona ngasendla senofika lithethe icala ekhaya nicele abantu bamali kodwa izindlu ezibalulekile bese kuba-ke iy'nkomo zabo zokuthi bamukele ekhaya mayibonkosi angithi uNkulunkulu ulithethile icala ngokwemfihlakalo yomoya wakhe ushema
nasekhaya ke ziyadingakala khona intondolo efunakala intondolo zonke ithetha amacala senyama ngoba ngiyabona khona sebebuka isikhathi senyama mavumelekile ngoyichaze mina babemkhumbuziwe ukuthi lezi ntolo lekhuluma ngazo zisebenzana ekhaya izinto ekufanele zenze ukuze abantu bangene ekhaya egcekeni mayibonge Nkosi ngicela ukuma la nawe dadewethu okhala ngokuthi uNkulunkulu ngiyakunenhlanhla khona umshumayelo wakini la ushozi usenzizwile lendaba usezothwala eqombambelele ke awusukume ushozi ngiyazi umfishane ngiyacela bandle ngasukuma mbona imangenyawo sukuma baba isikhathi sokudlala siphelile manje sho nango ngembuke dadewethu uyoxhumana naye wakini lokuthathaza ukubeka esikaleni sakhe inkosi leyo khuluma ngayo nokubuya senibuya nawe uyalazi ulimi usefundisiwe ngolimi oluhlambulukile uyofika ikhuluma indaba ahambe nawe kodwa engicela kuwe ntombi ngoba labantu okhuluma ngabo kade babantu uyayazi le ntombi womndawo uthi bebeqhamuka bazogcina bekugojele uma nawe umequmeni nengubo zePirate neChiefs bathi ingubo emhlophe dadewethu ingubo lekuthiwe unqoba mayibonge Nkosi kuqa mbathi ingubo yonqoba awuphoqa ngenkane uma usuthanda uma abashumeli besinezithu balokhetha inkosi uyikhetha inkosi umbathi ingubo yonqoba ngoba bafuna uNkulunkulu ufuna ukunqobela imndeni yakini ufuna ukunqoba ububi ehleli kubo ngoba makungenjalo bazokugaxa yona lento bayilekise sokubona ufaka inqambo nemiyelo angazi lento ekusho kuthiwa uthe intadewethu imndiki nomndawo isizulu asitolile uma ikhehle lafela ejointini lingakhe ngisho umuzi lafela ekhonlayo lolithi umnandi bukabheki laze lafela khona kuboka ntombi yakhe malivuka ethuneni emva kweminyaka livuka lenze njani lokho livuka lingabi nandawo lindinde lehlele inyuka lixoshwe umndeni uthona umsebenzi womdoda uthona awusakhelanga umuntu mase uyohlola manje yathi ngibona ikhehle ta elomndeni lisuka endindeni ingakho wethu umndiki umuntu wesilisa umndawo umuntu wesifazane wahamba ekhohlakele ewona umuzi wakhe wathi eganile waphinde futhi watheza abantu ufika xoshwe emndenini akasenayo indawo phela umuntu wesifazane indawo yakhe semendweni mayibonge Nkosi amen ingakho mabe umusha izazi zasemhlabeni zithi umndawo umuntu wesifazane ufika vele umuntu wesifazane uyafika wethu wonke umuntu wesifazane uyafika ekhaya uma wami uyafika ekhaya uma memela wayizogana nomakoti wami uyafika uMasibiya kanjalo nawe wokufika bathi ke wokufika bese ngazi ukushiya into ebhayisikophu noma into cha kuchaza ukuthi nangu umoya womuntu wesifazane ongenandawo ehlawenyuka yini angabi nandawo akufunwe hayi uyofuna kumajiya woza uNkulunkulu uzobapha abantu bakini amandla umuntu mayevuka ekhuluma usuke ethiwa uNkulunkulu mayibonge Nkosi amen hayi uthi uzomqhubulusha hawo lapha ekhaya phefumulo khuluma ngamaphupho kodwa abantu bagijima bafuna ukubona amaphupho lapha kumajiya mayisehoza lapha esikoleni sakhe ajabuleke manje tshela amaphupho kamajiya kodwa makukhulunywa ekhaya phefumulo khuluma ngamaphupho cha uNkulunkulu okhulumile sekufika isikhathi iphatheni kahle indlela lakuza uJehova angagcina ukuza kuwe usebonile uNkulunkulu namaNazaretha siyamshiya uNkulunkulu maNazaretha ngeke sikhulume iphupho siyamshiya uNkulunkulu siyongena phakathi emahlathini ekujuleni ejukujukwini maNazaretha ayingcwele angisho ukuthi nami nginjalo nginama kodwa ukulingisa ube nesibindi ake siyekeni ukuhlanganisa uNkulunkulu neThixo siyamhlehlisa uNkulunkulu phakathi kwethu iningi lethu Nkosi yami ngisho ngikhuluma akukhuluma ngokuhlambuluka kwabantu banokuhlambuluka kodwa ngizokukhuluma ngoba la ekhaya kuzohlanjululwa kuzokhucula insini ingakho ukukhuluma noma yini ngoba umfula uzogeza amahlazo namanyana nayo yonke into engcolile kuzohlanjululwa imindeni akhona esontweni lakithi nelakini la kufanele khona ngiyicwethe la uyabhadalaza ukhuluma amahlazo ungathi kade kukhuluma umuntu la speak ethi ukhokho wakho wabulala umbolokazana ba ngoba wacupha umlazana wabo befuna bachithekele imbungu ngoba befuna amahlile leyo ukuze enze inkile ezingabo leyo nto ngaloko umuntu ugubezela imbozo umuntu eboshiwe ethuneni mayinganako phela uzoyiphosa kuthina futhi sigcine siyenza lento sigcine siyenza lento kuzokhuculula insini kuzokhulunywa yonke into alikho ihlazo nanku umfula angithi amahlazo agezwe emfuleni amen nanko umfula uNkulunkulu wakhe asibahlambulukele thina suke sibahlambulukele masikhuluma la amen ngoba akubibikho into ethele ungazange kuhlanjuluke
ngakho ke siyacela abakhonzi abahle basezulwini uNkulunkulu asiphe isibindi na imndeni siyacela ize neqiniso kithi ingezi namanga mvangeli lapho mbaye sesocela baba usibusisela lenkonzo emva komthandazo Nkosi uNkulunkulu wasebuhleni abusise izwi layo amen ngiyanqena ukulo uthwalisa umthwalo umshumayelo yeke ngathi uyeke umshumayelo nezwi liqaqekile socela ukubuyisela umsebenzi kaNkulunkulu ngesihlabelelo samakhulu amabili neshumi nesishagalolunye ngicela umshumayelo nezwi livulelekile asole ngaso inkosi busa uguqa abancane emva komthandazo umvangeli uzobe sesicelela isibusiso kuNkulunkulu
ngiyakhetha inkosi yangiqesheni ngophanga ngazizwe bakhonza bakhe basezulwini isicela impethelelo isikhathi sesisishiyile angazi into esoyisa kanjani nomsebenzi walapha ekhaya ungaphezu kwethu kuyasho ukuthi akuwona umsebenzi wabantu abasenyameni phakathi kwethu kunemindeni eminingi kakhulu ingakho umsebenzi usesinda nje thina siyacela-ke nisicele impethelelo ey'nhliziyweni zenu madala benkosi bakhonza bakhe basezulwini sicela ukudlulisa lokho ukuthi njengoba siguqile phakathi kwalo muzi lo muzi awumkhulu kunemizi yonke kaNkulunkulu awumkhulu nomuzi wasehleli awumkhulu nayo yonke imizi kaShembe le mizi kaShembe isezulwini likaShembe amen la esesigodlweni lapho uNkulunkulu ethetha khona amacala isemfuleni la uNkulunkulu ehlambula khona abazali bethu wakhiwa uleyo mnikazi wezulu lomkhulu wawubeka yena ngokwakho uqona asazi lutho nathi asiboni lutho futhi asifisi nokubona asizwa futhi emadleleni kodwa esikwaziyo wakhulunywa unyazi lwezulu lomuzi bonke masebengenile la sabasondeza kuyena uNkulunkulu uzobathula umntwana uzowenza lokho okuthandwa nguye lokwisithabelo sisho ukuthi u-42 sithi yehla moya engcwele ngena kubo bonke lokho wenzele okuthandwa nguwe usebenze okuthandwa nguwe uShembe wazi ukuthi umphefumulo uguqulwa kanjani ulunge owahamba ungalungile thina phela nje ukuthi siwusondeze uNkulunkulu ngezinhliziyo zethu ey'phelele amen la abantwana benkosi ukuthi uNkulunkulu mase sinawo amandla sahlangana nemindeni engathi-ke singakwazi ukuhlanganisa phela sithole wathi iqala ngokwenkolo yalelizwe ithi akubikho ongazange chithwe igazi ukubekho inkethelo ongazange chithwe igazi akubikho ukuhlambulula ongazange chithwe igazi uNkulunkulu wasabela lelizwe lengabadi yethu wasabela inkomo nembuzi imvu eyisipho kodwa ngikhuluma ngenkomo nembuzi okuyiyona ethetha amacala okuyiyona engumlotho ukulamula abahamba emhlabeni bexabene okuyiyona eyisipho yokugeza abantu abahamba emhlabeni bengahlambulukile abahamba beyizinyanga beyizangoma bengabathakathi beyo yonke imikhuba engcolile yasesihogweni engafunakali ezulwini imbuzi uNkulunkulu wabeka insipho wayifihla ngaphakathi embuzini inyongo nomswane ihisophu yogeza imphefumulo yabazali bethu ngakho-ke uNkulunkulu wazisakhela lomkhulu ukuthi asondele kuwo amandla amayekho-ke ukhuluma ngey'mbuzi la iy'mbuzi ekukhulunywa ngazo lezi y'mbuzi ey'ncane oqhumampondlwana lezi ekuthiwa iy'thokazi iy'bhuzazana okungakakhwelwa lokhu kuncane kakhulu masikwazi ukuthola kona liyakwazi ukuthetha amacala futhi hamba ibanga elide noNkulunkulu uthetha amacala emindeni yethu makukhula lapha phambi kwaNkulunkulu ugcine sizalana uzalana iy'busiso zemindeni yethu uncipha amacala abo amen unciphe insika kubo iy'mbuzi ekhulunywa ngazo lezi y'mbuzane ey'ncane oqhumampondlwana eyokuqala nje eyokunosumbele nqamo unyazi lwezulu akasifuthela imindeni yethu yabhubha ey'mpini zasemandulo imindeni yethu yahamba ingezwana ibona nezikhugamehlo bethakathana bebulalana beloyana bethathelana amakhosikazi baze babulalana akekho umfako ndolomlungele unkosikazi wakhe ngamaqhinga imindeni yethu yahamba ibulalana bafike ogogo bezogana bengomakoti bephethe iy'mbokodo bafike baqotha ibhodo nesisekelo ukubana kwabo ngolophumisana yethu endodeni labo bantu bonke bawulibo ethongo lami nawe abakithi ngeke ubaxoshe umoya wabo uza kithi uyoza nosizi lobathola usizo ongasuka umphathi yibo babhubhe emandulo sizalwa amadoda ayethi ezela amadodana namadodakazi aphinde akhanda abafana asakhanda abafana newazi abafana enkuluma noma ngababoni phela kodwa nelelizwe ma bakhanda ukuthi kolonje likhulu ngoba ethi nje ukhuluma indoda
bagcine sebemsaba ngempela bambiza ngegama elihle kuthi no mfowethu wami ungabe uthi ingulu mfowethu wami ukhandilwane noma bambiza ngegama elihle bathi no noma baza bambathi bathi usibona naye umnumzana uzocabanga ukuthi wena mhlawumbe umnumzana obefuyile ehloniphela ukuthi umnumzana ufuyilwane ufundisa isigodi sonke labo bantu basebefile bawo bayinkinga bawuhluba bahle bethule babuye bazohlupha thina bageleze egazini lethu bageleze emkhatheni yamathambo ethu ebuchosheni bamakhaleni ey'nhlizweni zethu enyameni yethu emphefumulweni yethu bayabusa sesayona imikhuba yabo uyazazi nawo uzuthi ke yazi ngimvula ngimvula ngingayazi kanti sekuvuka yena uthi mhlaba mbona imini engiyithiwa ngifike wona umntwana kazethuthi isize umsizi wami ashe egazini lakho iy'ngane zizalele ekhaya ziqhumule ingane ekhaya siyithulo sithi zonolika kanti zihleli zalukwazi zandile ezilindayo ekufeni esahamba solile sonomeli wazo sahlose mndeni zandile sikhiphe ingane siyibili siqomela ungene umakoti emuhle aphendule umthakathi kanti umbathe esalukwazi sasigcane lapha ekhaya esasudlukule sasithakathi bonke labo bantu bazokezwa bani unyazi lwezulu ngathi mayibonkosi amen thina siyinhlawulelana akudingeki ukuthi uzokhona ukucicile ukudlulekayo into edingakala umqondo wakho uzohlambulule nocabangayo nophusile nokukhalipha uzokhonzela imindeni yakho uyicelele uNkulunkulu imbuzo yokuqala kulezi imbuzo engikhuluma ngazo uma itholakala zingazihle zonke ziyithoka ziyiphuzazana iyiphuzazana lezi imbuzo encane ngakho wena ngoba zona ziyathetha icala akungaphakathi ngoba izala nenzalo enzalayo iyanciphisa iyaqeda icala nyaka emndenini ngoba sizala abantu abanamacala amade kakhulu hayi futhi abantu bayizola abantu basemandulo ngaphambi kwabasemandulo abakili phela uzalana lo wazalwa umkhulu wakho uqamba kwesibongo cha sibongo zalile sinempande leya lempande leya nawo ungolakala uzophumela kuthini imbuzo yokuqala siyabaqoqa sicela uNkulunkulu asikuthele bona abafeleli baziwa abathwethu abathunjwa abadinizwa abaxoshwe emndenini abalahleka abaphuphuma abachitheka abakushulwa abazuyintelezi emandulo amadoda eqangile emandulo anganqenquphomulo wazana ukuze kuphumisise bathathi ihlule ngani bawenza ezolofuna inkomo ukuthi akwazi ukuhlangela inkomo ekhaya akhona amadoda azizana awakile ngisho ungafika wena ungathayikho lento kodwa indulu ilokho ifa labo sebehambe nabo ngoba ifa lasesifundweni sasala silambile lokho moyo baqoqa labo befele khona basey'suzeni ethu ey'suzeni ngomlungu wamamalasi impisi amanga abathwethula amakhosi bawafake ey'nkodlweni ngoba bangamaqhawe amakhosi aphezele engepezile enkakhali zabo ngoba efuna ukuqina amakhosi imikhuba yenziwa endulo uthi umdlalo noma kuthiwa udonga uphezele ephephezile omuntu imikhuba njalo leyo sizaba la madoda njalo wazenzela imicimbi noma bakwenzela imicimbi noma umkhulu nokhokho wenza imicimbi benzela umuntu othunjiwe lapha kwenkosi amanye amabutho uqala ebulala abakhulu bahambe nabo bawakama intelezi lokho kungephila la kodwa lolu ngeselela isibongo wapha isikhathi lolu ukhona isikhathi wasalibili ngeke ngicela nawo singabelelana imiza ngelana siyalwana senze ukuthi ibona beza amasibomba beza iququ umuntu mayidliwe imfethu edliwa amanzi ashiwe ngolile lapho maye vuka nalo bola atshale eceleni la ayihlukanisa ingane yilukana zonke aqala ngane ngoba bethu noma ngoba qala indlu bese kuba unkondo noma unkoka mawufuna ukwazi unkondo ulandela unkondo mawufuna ukwazi umkhokha uhamba ngokondo ulandele ufuna umkondo wawo ungakuphi uzolifika umkondo lasekhona nangu ngaqamba khona ilabo bantu basemandulo lezi zalwazi lapho emandulo zibaleka kuliwa ezinye zazo zayigcina bakuthi mayihlasela bese lisukumile kodwa la
fona makhosikazi ibamboze ngefokozi ngithulana abamsi bamboze ngefokozi bahlule mabehlula imuntu ebeke lifike libona ukuthi abantu bezele khona ngomlilo basho abantu babe amaplastiki lokhu kusho khona manje ezweni uqhamuka lapho elulo ukhona abantu abasha bamaplastiki beshake ingane bazaba amagaqana abantu bashiswe ngezindlu izindlu ezotshani umboze umnyondo umkhondo uphuma kufaka umkhondo bashe baze bakhale kuze kuphele isibili baze basho labo bantu bonke basebevuka ivuya malanga izihambi njengomathini zabo isifunele ngokufa nawe umuntu wakushaba abantu abancane kanjani uhulumeni balapho e-South Africa kafundi uzonkulunkulu mayeza uzele amavoti uzele uzonkulu indaba endlala ngoba mbona umbhulu walomlilo shayela amen uyazi lezulu imbuzi yesibili eyokuthi sicela nkosi phakathi komndeni sicela nkosi ezulu nomhlaba sizala phakathi kwabantu abantu abathakathi bezamo bezinyanga baqala balapho bagcina sebengathakathi akukho ibona nto lokusicabisela ngembuzi inyanga abantu bakena basabona ukubona fanele basibona ukuthi siyakhula manje izifo zabo uwaveza amehlo bacele uNkulunkulu Nkosi manithi yiyo le abasiboni phela masizithe ngalezi siyazi ukuthi siqokuzwa amehlo akhulu kodwa asifune kubona amehlo akho ukuthi uyasibona lwasibukile sifuna kube yibona ababona wena mayibonga Nkosi angithi incwadi yomuntu isemahlweni ayithi ubone noma kuzophela umuntu ukujika zophela emahlweni aphela apelo matheni nabo umuntu bayifile ochwepheshe abahlolaba batotsamehlo babone umulelo babuka emahlweni ngoba ihlo lifana nekhamera amehlo umuntu wona atshengisa ukuthi usibanibani kwesikhathi mayithonezile angikwazi umbona kodwa masebhekile ndabona usibanibani enqozo zakhe nabo basibona kanjani sisenkonzweni Nkosi yami yasona asitholakala usuku lonke lesabatha sisenkonzweni inkomo yesibili abathakathi sekushe bahlangela abathakathi nezamo nenyanga ziphele emndenini ngaphesheya kwethuna ziphele ngalelo kwethuna ziphele empilweni ngabe sababona izangoma nenyanga nabakhulu nabaculi nabahlanganisi ngoba konke lokho ugcina sekubulana nomndeni kumele ogcokana nempeshizwa ngoba sekuhlanganisa amafutha elibana sekuyathakathwana khona lapho ekhaya Bashumari, Bashumari bonke babaleki. Sondela ngabeka Bashumari, sondela. Bashumari baqedile manje umsebenzi. Sondela, msakazi. Esibili yabantwana. Esibili yabanga bethatha izangoma nenyanga ukuthi shefa ahlambele. Esithathu Nkosi sizala abantu bemndeni yakho emandulini ngane zathuthela zaphuma nalapha zakushula sicela Nkosi sihlambele zona uyiphele indlela kamuhle keze inhliziyo zabo baziyolaka shongane ngayizwa ukuthi ingane yazange izalwe engalibona ilanga inamandla okwenzokubi empilweni inamandla okwenzokubi omuhle empilweni banolaka bayabhubhisa futhi abantu abayingozi kakhulu abantu abangazange bazalwe ngoba banasono ithi Inkosi kaNazaretha ingane ephumile bekuyadinga ngoba kuyadinga uNkulunkulu akwazi ukuyikhuza ngoba ineze ifanele kaNkulunkulu ngoba nezalwanga ithi nangumhlaba ayinasono izilayo ahlukiswa umuntu phela isono kufanele ukuthi intanga zithathe uzalo uje kusithini emhlabeni usukela isono somhlaba iyehla isimo samandla wokuthi uvele ezulwini wonke umuntu uvele ezulwini phela kulo muntu uvele ezulwini amen no ukuthi uzozala baba mawuzala umthakathi-ke ufuna ufuzele isiko lakumthakathi elaseyiyona lasekweseni lakuphi kodwa noma umqhamuko ezulwini lasehleni wamanazari amandla amakhulu abantwana asuke sekhona ngesikhathi esasukulweni layise eyokhaleni lanina ahlale 9 months emva kwalokho kwazalwa isikhathi ezalwe ethi umhlaba khona isitimi esehlala uthi kodwa ushenga umuntu engazalwa kunamandla amakhulu ingane kathi umuntu yakhe angikhuluma sekekhulisa ingane phefumulwayo uyingozi sicela beshenga uhlambele abantwana abanjani besicela intethelo bona abasendulo abagcina bekubulala abalandelana awukholelwa baletha yonke inhlobo ezifo ekhaya balethe ngisho ukuzalelwa kwengane izalelwa ekhaya
uzale esikoleni wenze yonke into bayada ngandlela thize ngoba bakhundulile bathi abenzelanga isiko isicelo shebahlanzela yesithathu esine imbuzi yabo futhi lapho ngomama uthi bacela ukuthi uNkulunkulu siyabamukela emhlabeni ukuthi ababelethisi bazama ngokusemthethweni ngoba bazalwana umuntu kamenzela isiko sesiqhakanina bathi bakhokhela 6 or 7 months umntwana usuke senzela ababelethisi bona benzelanga ababelethisi ngoba baphuma bathi asifumele umsebenzi asifuna emhlabeni sifuna ukwethu thina yababelethisi iyona-ke lesine esihlanu eyobacela imkethelelo abona emndenini abona ezweni abona emakhosini abona kumvelima izona-ke ibalulwayo ekhalempethu ngaphandle bona mawayivula wethumeni uNkulunkulu ebaphezulu bakhulume nani balontshelo sifune ukuthi mabeyithandele uNkulunkulu noma bephiwe uNkulunkulu bakhulume kodwa izona ibalulwayo labo asebenesikhathi bayikhipha leyo mpahla asebenesikhathi mhlawumbe inyanga sekuphelele nonyanga ibona abantu sefanele balaleleke emini ukuthi yini kufanele bayolungisa emakhaya ukuze babone bazonikezwa bazokhonzela uNkulunkulu bacela idili yokuyilanda imindeni abantu bayanxuswayo ukuthi uma sebenikelekile leyo mnikelo babuye bayinikeze ithuba ngamanye amasabatha beze leyo mndeni bancengela ngoba abakhulu beze ukuze bazotshelwa phela ukuthi njengoba le mndeni sezoyilanda lisekhaya akusalanda okwafube akulandiwe okubuhlungu akulandiwe abantu ababethanda babethanda imithi abasayifuni imithi abasaphuza utshwala ngoba sebegezile uNkulunkulu ebabuyisele emngcoleni ababeyibona bezalo mayibongozi bazofundiswa ukuthi phatheni kanjani imizi yenu ukuze bahlale nani babe namathongo babe zingilosi bese benipha ukuphila okungaphakade baniphe ifa labo abasafuni ukungena umthakathi kule isangoma emzini wabo nenyanga abasafuna etshwala emzini wabo sebefuna into ehlanzekile ukuze bakunikeze nawe into ehlanzekile impilo ende mayibongozi manje ngiyacela ukuthi umndeni uzeke uzolungisa ukuthi nawe lapho okade khona umzi kamkhulu wakho umakhalipoti nomdivayide nawe izindlu uphathe kahle leyo muzi khona bezofika ekhaya bazohlala naye mayibongozi isikhathi asekho imbuzi sengibalile lezi mbuzi ey'hlanu imizuzu iyishumi ngizocela nje abazakubuza babe babili emva kwekondla semini sizoqhubeka nokubuzana nakusasa sizoqhubeka nokubuzana ngicela ababamoza babuze nabo bafuna ukubuza alikho-ke ihlazo lapha ekhaya bakwethu akukho lapho kuzojikela ekhoneni nomshumela umajiya ngoba asifuni la ekhaya sihloli eNazaretha kukhulu akuhlola kuyizangomeni akubona akwenziwa la ekhaya eNazaretha uNkulunkulu usebenzisa imvelo yakhe umuntu ufana nesithombo uma isithombo singatshalekanga kahle siyavukuzelwa siniselwe makubona ukuthi inhlabathi iyabheda siyakhishwa sitshale kwenye inhlabathi evundile simile kahle umuntu ufana nesithombo mayibongozi akukho kumlimi kufanele kwenziwe buza baba ngizwile ukuthi ungakusazi ucela ubuze baba ngicela ukubuza ukuthi uma sewubuya usuzobathatha yini okufanele uyiphatheke usuka kwafika wazonikela imndeni canikela imndeni uzobuza nokuzobathatha kakhulu ngemndeni esazonikela baba awuyohlala phansi nozalo nikhulume ngokuhlanganisa iy'nkomo lokho isigaba esilandelayo masibuze leso sigaba sizokhinyabeza ngoba uzothi usuka wena ukuthi niyazi ukuthini bakwethu asihlanganiseni ngoba bese benibunguka lento ifana nani ungathi ufuna uwonikele umndeni wakho bese uthi ngifuna mina ukubeka imali yokuthi nokuthi ngize ekhaya mphefumulo ngifuna lezi mbuzi zizobehlanye ekhaya bazoyibulala ngoba abazi ukuthi lento lelelelele suka nayo leyodwa onayo ulethelwe nokuqala uNkulunkulu ulethele bazobona ukuthi umuntu asukuma naye bezothiwa fulani banazi bahleli nazo esikoteni banayo imali bahleli nayo esikole bahleli nayo esikhogweni bahleli nayo esinzelwane ngani ngasho phela ngishinda ngokubuza lokho awuzonikela namhlanje ulalele konke uzochazela futhi masenikele ungakusali ngoba masenzonikela sobe sinapha naye simchazele 1 2 3 maseyithatha futhi seziswe ebuhleni kwazothatha zohleni khona namhlanje inkosi yini ngizochazela futhi izozidlala ngichazele futhi masenikele ekhaya ukuthi lokhu kwenthini ekhaya
khululela yonke liyachaza laba ngake ngafika la ngazonikela buza isikhathi asekho Nkosi yami nomkhulu ongangathanga umndeni nobaba wasekhaya abatholwanga amathuna bawekho umndeni awungathanga wangatoho omunye umndeni manje mina ngazi la ngathiwa khona umndeni nawubuza awutsheli ngani umndeni ungasekho abasekho ndabantu bakhona wena unguphi la ngesikhathi ngithola angangisesekhaya ngingakagani khona wawusesekhaya ungakagani kuphi la ugane khona abekho labasemzini abekho kanti awugananga khona emzini wabo ngagana khona sengigana abantwana kanti bona bakhephi bakhepha kwamanye amanxiwa ayisebakhe kwenye indawo umyeni wakho angakutshela bakhe khona hayi angimangitshela wona bakhe khona ukuthi kwakuyikamhlathi manje asisatholi bakhona abantu ophila nabo la ugane khona abekho wena wedwa sowuseke njengoba umguqeli imina nabantwana bami usanabo abantwana-ke nizonikelela leyo mndeni uthemba ikuthe khona izogeza imasegeziwe yonke iyobe isikhishwe ekhaya emphefumisiya kulomuzi emakhile oniphila kuwo lobe sekuqoqela lonke ithongo ngoba nobaba wakwami usala walahleka njani walahleka nje wangatholakala usaphila hayi asazi ngisaphila iminyaka isize yaminingi u-22 Nkosi yami ma uyabona kunomyeni wakho ubona abantu bala ugane khona ma abazange bathole badliwe ingulube abazange bathole labona ukhondoloke yabona abantu abaningi nabo bazofika uthoko kwabona kwami amathuna wabo bonke mangasibabuze mhlawumbe ngayikenteseka abantu abazofika ukuthi imindeni ayitholanga ukuze uthembele izothola kanjani ukubona abantu bangatholanga ingulube anginayibona lento edlala nabantu abafaka izilwana kwezilwane batholiwe nabo-ke impawu zolokho bafaka njalo batholanga bese bethatha imindeni bayifihle kodwa kufihle ngisho ingane yakho ifihle ungayitholi ingane yakho uthi ushemba kuzolandwa bona kuqala ngesikhathi beqoqwa uNkulunkulu bavuka babadvukanini sabeni sesiyalanda manje ekhaya bonke ogcina betholakele uyezwa mawami uzwile yini yebo akuzolanda laba abantu basendulo balanda ushembele lapho angisacela ukubuza Nkosi ngahanjelwa abantwana abanguNoel kusho ukuthi babe bathatha isizwe sikanina wasele omunye waphuphuma baphila laba babili manje mase esehambile lo uhambo wabo kwalandela udadewabo omunye umesehambile udadewabo kwasetholakala ukuthi lezi kwamele mabenzelwe zona benzelwa ngoba ngathi baza bembethe uyazi ukuthi ulibe ekhaya into ekhaya iqala ngathi into yenzeka ngaphambili futhi uma kukhulunywa ngamaphahla amaphahla kawena awaqhamuke nesibongo esisodwa mawena amawena ithi Inkosi yamaNazaretha imindeni ehlukene kuyenzeka ubaba lokole kahle ekhaya bese bethi abasemzini awu usibani bazona indoda ngempela sengathi akabusiswa ngumfana indodana isihleli njalo kaleli lengane ingakakhuluka iyafika lapha la ingane khona abasemzini babeke yabo futhi esithusisi yiphi ingane ngeleqala le asuke nayo ekhaya umakoti isithusisi mase iphuma lesingane iphuma kancane ngosuku lo ngoba leyasemzini phela masezizana izozala semkhona le ayithole ekhaya umakoti ziyaphuma lezingane imvamisa ayivamisile amawele kuthiwa amawele nje igama ngoba bezane ngosuku kodwa ayivamisile ufana nanje ziyafana nanje la ayifani ngakuthola mhlawumbe ilebela kumina kakhulu ngofuzo elilebela kisi okuchaza ukuthi eqhamuka angisho ukuthi iyo koze ukuthi baba noma yenzeka futhi nabantu babakwabo kulethu umuntu abeke okhalana nokano noma ngoba amawele aqhamuke bonke ngelentelo ingakho ephila ushembe ukuthi makuthiwa ukuthiwa iwele linye lendile bese kuthiwa lelinye lenkoti ushembe libolile labantu abafika ngembobo efanayo hayi so bese ngene ngomawele njalo newethu wena abantwana labo awukuzonikela bonke abahamba emandulo bekhambela njani
ukuze abantwana bakho babone baxoxe indaba ezwakalayo ungashishimuphi ingane lezi ayizona ngoba mhlawumbe ikhulunywa njalo yinto yonke lentwana asingabheki laba basemahlweni ethu ake sibheke laba basendulo into ekwehlele ekhaya azi ukuthi ikhona yenzeka ngaphambili ngondolo la ngoba lo osele kudade wabo laba babili asebambile ufuna umhlonyana uthi abenze umhlonyana ake ngibuzele lento eyibuzayo baba into enzeka so ngathi senzele okhokho bethu ihlanga senzele okhokho bethu ihlanga laba abamilili bayingulube sebenzele ihlanga senzele okhokho bethu igwaba noma bethu lezi zakwazi ezahlala kwazwa ngenhlenhla bezifulele eswini ezazingamapostcard lapha ekhaya zadliwa zakulinda zangaziwa wahamba izukulwane saphela lezo zizukulwane kukhulunywa ngazo kwakhulunywa ngazo saphela nenya safana nenhlabathi empilini azange senzele ngisho isilwane sena abalandela baqala nje amasiko asukubala buza wena noma ikani leyo phethuke ilokisuke nyali suke kumva lithi ingakho kushebe batamamuzani sibambisane silekelelane ngokumlandela bona sendu bageze bathule yonke umntwana nibathatheke sebebahle masekhaya bagcina amasiko bayothi masebengenile ekhaya sebengenisiwe nesiko seqala lenza imicimbi yabo mawuthi senzani ngokhokhokazi okhalele ukuthi abenzelanga isidaba so lokho kumfomo uqala ngaphambili uthi mina basethini sizosenzela ukhokho okhokhokazi wahamba ukwenzelanga isidaba sithi kodwa le nkomo esiyiqhuba phambili yabo bonke kusuka basendulo abazange benzele abafa banganako sithi ngawo sibenzela isidwaba sibaneze isidwaba makuyisihlangu sithi bonke kusuka sendulo ukuze kwenziwe lo enenzekazi zakhe yabona manje lezizakala ivale ukondo niyaqeda nyama ngoba uzokwenzela ubaba isihlangu kanti naye wenze uyise wafa noyise wakho wenze uyise wafa ngoba nikhalaza laba bokuqala engquluma awu besibazolenga abantu basendulo bakwethu awu bavuma abantu abakhulumela kude sibakhulumishe kuze bakhulumele abesikhumbule bona ke kuphefumula into ophelayo mawungazange uwelisele zibukweni ethize uyohlupha njalo thina sibuke izinto zethu layituzi asithethe amacala nangu umuntu ushebubelile ungaze kuvala wahlabela esihlabele sasithini wahlabela isihlabele sesine sithini isihlabele sesine iza namusa ngoba sithini uma sekuvalile uyothi ngona usuke hayi sekwanele kade bami owasekhaleni phefumula hayi sekwanele valani manje akushumele bambaqabule bamtshele nomthetho sekwanele uyabona kwamanje akhuluma nomthetho la ekhaya emphefumulo ngoba uzogezwa abantu ngizosiza ngalo umtshela ngomthetho ukuthi ayidlile into ukuthi ayidlile into ukuthi okwakho eyidle egazini lakho isakwazi sihamba siwulundindwa sisalindile egazini lakho uzongisiza ngalo umtshela lowo akusho ukuthi lokho akufanele kwenze kufanele kwenze kodwa la kulo muntu shembe uthela kalambo bashumela indaba zokhokhelana noshumela ifuna ukukhuluma ngendaba abantu emndenini ukuthi yini babophile thuleni ukuze kuqhutshulwe leyo nsika yabo bageze babe bahle babuyele phakathi kwenu bazofundiswa ukukholwa nomthetho mayibongozi ukuze singamthuki uNkulunkulu simthole uNkulunkulu ohleli ingoba siphucwa yibona basiphucwa njamehlo ithi mayishintshe ibhanti inkosi singayiboni uNkulunkulu sibone umajini sibenzise benze uNkulunkulu ngicela ukuthi ungabuza ma so ngithi ngibophe mntonyeni mawami angithethi kodwa ngenzela ukuphamana sheshisa isikhathi sambile ngithethisa ukushumayela ngicela ukubuza baba ngoba obaba bacela ukuthi benze mhlawumbe babelwile bakho bafuna izikamlo okwakho umfana yedwa ongavumi ulungile ngeke azavuma uzovumelana manje wamasuku utavuma lo mbani ubanje ngamasuku khala phansi-ke sicele uNkulunkulu uchazele ukuthi ungani balini ubanje ngamasuku bafuna ukwenza inhlambuluko bona angithi bona bazokwenza inhlambuluko abayaziyo bayazi yasendulo lento yenhlambuluko iyahluka abantu bagijima bathi bonge inhlambuluko akusho ukuthi kungini kuyenza kodwa ushembe uselethe into enje emhlabeni bantu abamlezi inhlambuluko enzenzayo lithi ngakashoni nelanga lwenhlabane futhi nigcine sekuthiwana ngayo lento angibikela amahlambuluko uphumele ezaleni bawo ukhumsana ulongo bese
kanjani ikhuluma yonke into awuqoqwa wafa ukuhladlula ncoxa awubeka ukuhlela kwehladlulo sesikhululekile uhlathi imbuzi futhi igazi ungelweni ekhaya uhlathi imbuzi endlini ufaka ugoloko lo wanetwe lezigeli ugoloko bese ukhuluma ulimi ubangwe nje ubangwe ithotho lokugcina awuthatha kufanele uyisha wena athi ungibiza kanja atakufanele kuzokwa ukhuluma awuyithakana ukale kutshwane kuphuma kashoni nasekhaya kwenziwa ibona ngoba sendula ke abesibayeka baxabasa bayazinga lekhaya bayazi lento bane ipi letha ibona baletha yonke indlela ukhona abantu behleli nabo besiwe phezulu bazoletha yonke amaqhinga yokuyenza inqabane ihlukane uphelele kuzoba abasizana lutho phela wena umuza hlakana yodwa akekho umuntu owazihlambulula mhlawumbe akulandi labo bantu ushadile nomageza bekhane phezulu uyabahlambuluka benza yonke bakhumisa lutho lwesizawini bathethelana ugezwe kona qala uma ulimo luyingcwele yoba khona abafana baroma abafana bakwa-Israyeli encwadini yamaroma 11:16 11:17 uma ulimo luyingcwele nenhlamo yoba ngcwele uma kungcwele impande namagatsha owangcwele uma ithonga ethuleni lihlambuluke ngcwele nathi wangcwele umsindo wakubekhona abeqale ngabo mayebonkosi ngiyabonga uNkulunkulu wasehleni uNkulunkulu angithethele iy'nhliziyo zabantu ucela ushemba ahambe iy'nhliziyo zabantu ngabo befisa ukubuza ushemba abahambe bonke ngamunye abaphendule kodwa banaso isibili nantambama zobe sikhona nasazi zobe sikhona namanje emva enkonzweni la uma abashonali bengihlephuleka sophinde futhi sichaze lo sikile ekuseni enkonzweni sangaqeda mayebonkosi uNkulunkulu asibuse sonke amen